U jednom trenutku izgledalo je da su problemi oko besplatnih udžbenika rešeni. Međutim, početak školske godine to demantuje. Iako anketa iz maja pokazuje da 92% roditelja u Beogradu podržava taj projekat, obaveštenje da udžbenici na kraju školske godine moraju da se vrate neoštećeni izaziva negodovanja mnogih. Čekanje u redovima koje nije izostalo ni ovog septembra. Udarac na kućni budžet već na prvom roditeljskom sastanku i najzad molba da se dobijene knjige čuvaju, pojačali su nervozu roditelja, pa projekat besplatnih udžbenika neko podržava, a neko ne. Zamislite kad bi sve morali da plaćamo, tako da ja to podržavam u svakom slučaju. Kao besplatni su, a onda neka stroga, rigorozna kontrola. To ipak nije knjiga koja je pozemljena iz biblioteke da se čita kao roman, nego udžbenik iz kojeg se uči, gde je normalno podvući nešto, obojiti markerom, zapisati neku belešku sa strane. Kako bi se udžbenici što bolje sačuvali, ove godine podeljeni su na radni i neradni deo. Mi smo apsolutno protiv toga da se deci onemogućava aktivan rad sa udžbenikom. Moramo da se rukovodimo najnovijim savremenim principima pedagogije, metodike, didaktike, a ne da se pridržavamo onih pravila koje nije struka rekla, već politika. Iz Ministarstva prosvete stiže odgovor u vidu računice. Ukoliko jedan komplet knjiga košta oko 50 evra, a u Srbiji ima 900.000 đaka, onda se dolazi do iznosa od najmanje 50 miliona evra. Iz Beogradskog sekretarijata za obrazovanje đacima savetuju da koriste knjige kako su navikli, a da će roditelji platiti naknadu ukoliko je udžbenik izgubljen ili namerno oštećen toliko da više ne može da se koristi. Nacionalno-prosvetni savet ipak za sledeću godinu predlaže drugačije rešenje. Prosto napraviti nekakvu socijalnu kartu i obezbediti u trajno vlasništvo besplatne udžbenike deci koja stvarno ne mogu da kupe udžbenike. Zašto u trajno vlasništvo? Pa zato što te knjige treba da se koriste tokom celog školovanja. Projekat besplatnih udžbenika pokrenut je pre 3 godine. U protekle 2 godine malo knjiga je nasleđeno, većina se raspala, pa su se ipak nabavljale nove.